dukora inkuru y'umubyeyi uhaye utabana batandatu n'umukwe ugiye gushakwa kandi afite umugabo atarabona umupfakazi cyangwa se umugabo n'abana, nawe ugata umugore n'abana mukaja gushakana. Urwo ni urukundo nyabaki. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, wowe mugabo nawe mugore muta ingo zanyu mukaja gukora izindi, muba mufitanye ikihe cizere 100% c'uko muzorana. Kwifurije igitondo ciza wowe bukeretse nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva n'ururimi tuvuga, turamukije abantu bari iwacu ruguru mu bibanza bya basekuruza, mu matongo ya base, aho muherereye hose Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Dusuhuje umuryango wa M23 AFC twirwaneho, aho muherereye hose Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari wacu. Dusuhuje Abanyafurika, Abanyaziya, Abanyaburayi n'Abanyamerika, abantu bose bagira umutima w'urukundo, abagira ishaka ry'iwabo, abagira ishaka rya bene wabo bose turabasuhuje kandi turabiyegereje. Twihanganishije by'umwihariko umuryango wa M23 AFC twirwaneho, mukomere cyane, muri mu bihe bigoye byo kubura abavandimwe, byo kubura ingabo, byo kubura abayobozi, bihe byo kubura abayoboke. Nukuri mukomere cyane kandi mwihangane. Twihanganishije ndetse n'umuryango wabo wa bugufi wari gutaha cyangwa se abari gupfa nk'intwari, imiryango yanyu y'abasizwe y'aho muvuka, turabakomeje kandi turabihanganishije. Nukuri ngo Imana nyiri humure ibaheze ihumure, kuko iryo humure ry'Uwiteka n'iryo humure rifite agaciro ku bantu ndetse no ku bwoko bw'Imana. Twihanganishije abantu bose babuze ababo, mukomere cyane kandi mwihangane, turabihanganishije cyane. Bino bihe murimo turabizi ni ibihe bigoye, ni ibihe mukeneye abantu, ibi nibyo bihe mumenye inshuti, ibi nibyo bihe mukeneye ababegera, ibi nibyo bihe umwana w'umuntu azananiwe gusobanura mu magambo maremare, amagambo magufi, ariko ni ukuri ababuze ababo mukomere mwihangana. Turabihanganisha kandi turabakomeje, turi kumwe namwe muri ibi bihe. Tutanze mpore kandi no ku bafite abarwayi aho muherereye hose, ndavuga abarwanashyaka, ndavuga umuntu ugira ishaka rya gakondo yabo, umuntu ugira ishaka rya bene wabo, aho muri hose mwihangane. Imana ibafashe, Imana ibakura aho hantu muryamye. Kurwara birababaza ndetse no kurwaza bikababaza. Imana igira icyo ikora, muva aho ngaho amahoro. Reka duheze iruhuko ridashira Koloneli Wiringoma, aho uri, ibyo waharaniye, ibyo wakoze, Imana yonyine niyo izaguhemba, kandi dukomeje kwifuriza iruhuko ridashira ndetse n'umuzuko w'abera. Intwari ntipfa irasinzira. Ubwoko bwacu mukomere cyane kandi mwihangane, bino bihe bizashira. Hari igihe bino bihe tuzaza tubivuga nk'amateka, hari igihe bino bihe tuzaza tubivuga nk'imigani, tukabicira abuzukuruza bacu imigani, tukavuga ngo byari bimeze gutya, byari bimeze gutya, gutya na gutya. Ikigira itangiriro cyose kigira iherezo, kubera ko iyo ugize amahirwe ukavuka, ni ibirori, ni impundu aho wavutse. Iyo washatse nawe ni ibindi birori. Ibindi birori uba usigaje gusa gukora nibyo gupfa. Nibyo birori byonyine bindi uba usigaje. Icyaremwe cyose, igihumeka cyose kigomba gusogongera ku rupfu, kuko Yesu yaravuze ngo nije inzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzagera kwa data ntamujanye. Bivuga ngo kuba Yesu yarapfuye, natwe tugomba gupfa, kubera ko ari we nzira yacu iduhuza na se. Tugomba kuyicamo, iyo nzira tugomba kuyicamo kugira ngo duhure na se.
ndabakomeje kandi ndabihanganishije cyane, mukomere. Ibi ngibi bizagira iherezo, tuzishima, tuzanezerwa, tuzagubwa neza. Ibi ngibi nibimara gushira, dufite gakondo, dufite igihugu, twaremerewe kubaho nk'abenegihugu nk'abandi, twaremerewe kugira uburenganzira ku gihugu cyacu, twaremerewe kuba abenegihugu ba nyabo, batarobanurwa ku bugufi, ku burebure, ku isura, ku byo ufite. Bino bizashira, si uku bizahora, bino bintu bizashira, bizagera igihe bizashira. Ubwoko bw'Abanyamurenge, inshuti z'Abanyamurenge, inshuti z'Abanyamasisi, bino bizashira kandi mukomere cyane. Ihumure ritangwa n'Imana niryo ryonyine mbifurije, Imana ibahereze. Naho ubundi naganiriye n'umuntu ejo bundi, akaza ambwira ati mwebwe muri abana, rimwe muvuga ibyo mutazi, rimwe mugakora ibyo mutazi. Ati iyi ntambara iri muri Kongo, iki si ikintu cizanye gusa cyangwa gikonkoboka gusa gituruka iriya. Ibi ngibi ni ibintu biba byarapanzwe. Ampa urugero ngo rw'umuzungu ngo waje mu Minembwe, yicara mu Ndagarago wenda abana bo mu Mushasha ntibozimenya, ngo akaza abwira Abanyamurenge, sese iyi ntambara ikomeje kubica, nta kuntu twobafasha tukabajana iwacu. Abari aho ngaho ati mwaba mutugiriye neza. Ngo aza guca inyuma aravuga nti ariko mufite n'ubutaka bwiza, njewe nobugura. Ngo umuntu akivuga iryo jambo, uwo reka aribwira ngo nibwo yababaye. Ni gute mushaka ko tuva iwacu tuje kuba impunzi iwanyu, hanyuma muve iwanyu muze mugure ubutaka iwacu? Mwebwe mufite umutekano ungana gute ku buryo ubwo butaka muzabuturaho? Aza kumenya ko atari ubutaka bwo guturwaho, ni ubutaka bugomba gucukurwa bugakurwamo ibikenewe, byashira bagataha. Kandi mwibukiranye ko igihugu gifite amahoro, nta bujura bwobamo, nta busahuzi bwobamo, ariko igihugu gifite akavuyo kakara nyine kahakabi iwacu. Ewa n'ubusahuzi bugomba kuba ku bwinshi, kubera ko wibye ntazokurikirwa, igihugu cahaje ntikizokurikirwa, abacanshuro bahaje ntibazokurikirwa, kuko nyine gifite nyine akavuyo, nta buyobozi gifite. Ariko gifite nk'ubuyobozi bwiza bufite imipaka, bakamenya ngo winjiye ushaka uzanywe niki gitumye umariyinga iwacu, biriya byose nta bujura bwohaba. Ariko kubera ubutunzi buhari, hagomba kuba akavuyo kugira ngo babone uko basahura. Ayo makuru siyo yaranzanye, ariko ni ngombwa nyine ko akavuyo gahaba kubera ibihari. Muzarebe ibihugu bikene, bidafite ubutunzi, bidafite ibitoro, bidafite amabuye, nta kavuyo ko haba. Bashaka iki? Amahanga sico gigona kimenya, ariko gusa bamenye ko Venezuela ifite ibitoro. Bamenye gusa ko Kongo ifite amabuye y'agaciro, ibirombe, kakwa kundi abahinzi nibo bazi, abahinzi b'ibijumba cyangwa se ibirayi. Mwebwe turajana 5 kwa 5, iyo byabaga byeze ko ndavuga iwacu, reka n'ibingibi baza batera imiti byino mu kizungu. Iyo byeraga, yewe sina ngombwa ngo ujane n'isuka, nukuri wagaze ugenda gusa iringo ukama uri kora gucya ukayora bya birayi byeze, bya bijumba byeze. Si ngombwa ngo ujane isuka ngo uje guhinga. Isuka niyibagara, isuka niyitera, gukura harige mwana kurishaga n'itoki rwose kubera ubwinshi bwabyo. Aya makuru siyo yaranzanye, ariko yari ngombwa ko nyavuga kugira ngo nihanganishe ubwoko bwacu, kugira ngo nkomeze bene wacu, kugira ngo nkomeze n'inshuti zacu. Amahoro naboneka, bamwe bazogira isoni zo gutaha. Amahoro nataha iwacu, bamwe bazogira ipfunwe ryo kwitwa Abanyamurenge, bivanye n'uruhande bahagazeho mu gihe cy'iyicwa rya bene wabo. Sindi umunyapolitike, nzumva kuriya, kabibona kuriya, kababara nk'abandi, kababara nyine kababara, ariko simbabare nk'abandi.
buri muntu agira ukwe ababara, buri muntu azagira ukwe azababara. Ayo makuru siyo yaratuzanye, ariko ari ngombwa ko tuyavuga mbisubiyemo. Kuba mbisubiyemo inshuro 3 suko navuze ico mvuga, no kubera ko yambabaje cyane. Ubushize twababwiye inkuru yo muri Canada y'umubyeyi ufite abana 6 n'umukwe, kavuga ko umukwe wiwe abe no muri Afrika muri plus de 150. Umubyeyi washingiye abari mukuru mu myaka, ndavuga bino mu kizungu, naho baruguru bo bashingira rwose umwana nyine, umubyeyi nyine atari mukuru cyane, afite umwana w'imyaka 17 n'itandatu, ariko abyo mu kizungu akenshi bashingira bakuze, kavuga ko n'abana babo nyine bagomba gushakwa bakuze, kubera ngo ari ku masomo, ngo arayarangije, ngo ntazoshakirwa ino, nyine impamvu ziba zifatika, agashakwa akuze. Twakoze iyi nkuru tuvuga ko bafite ubukwe, bamwe babyumva nabi, ni ya magambo yanyu atagira ibimenyetso, ya matiku yanyu mupfa gukongoboka gusa, ariko muzacunge akantu kariho kaza kavugwa. Ntabwo umuntu ngo utazamakonkoboka iriya ngo yamahimba inkuru, jamais. Ntabwo umuntu yakama abyuka ngo yamatekereza ngo uyu munsi ndabesha abantu iki, wapi. Impamvu nje nzanira ndakubesha mu biganiro nkora, imba nzi ko abo ndi kubwira baranduta, bandusha ubwenge, ibyo ndi kuvuga barabindusha. Kavuga ukuri kwa 90, kuko ndi kubwira abantu bazi ibyo ngiye kubabwira, ngasubira 5 kanje ngashiramo kuryosha inkuru, ariko inkuru kirinda ko iza ari ikinyoma. Turayikora, tumare kuyikora yakirwa nabi muri bamwe, timurabesha muzamukora inkuru zo kubesha to ibyanyu nyine. Erega ntabwo tuzakora inkuru zose ngo tubahe ibimenyetso, tuzadukora inkuru nyinshi, bamwe bakazimenya cyangwa se banazizi, abandi bakazaza kuzumva ngo nguzi uko ngo bazivuze. Nuko dukora inkuru y'umubyeyi uhaye utabana 6 n'umukwe ugiye gushakwa, kandi afite umugabo atarabona umupfakazi cyangwa se ngo yarapfuye. Yes, gushakwa ni byiza, kubyara ni byiza, dore ko ubwoko bwacu buri no gushira cyane, buri kwicwa cyane. Bibaye byiza cyangwa se bishobotse, wenda habe niyo umugabo yazashaka 3 akabyara abana benshi, tukamenya ngo hapfuye 10 havutse 40 bazabasimbura. Niko abanyeziraheli babigenzaga, bakamenya ngo umusirikare wapfuye hari umwana wavutse uzamusimbura, umujenera wapfuye, umuturage wapfuye, kubera ko turi baki kandi turi impunzi, hari abagomba kubasimbura. Kubyara ni byiza, ni umugisha. Bibaye byiza umuntu yozabyara abana benshi, kugira ngo bazabusa cagihanga cabadukuyemo. Tukibaza, uyu muntu uhaye ushakwa agatabana n'umugabo agata urugo bagashakana, kandi ndamenya ko uyu mugore adafite kubyara, kuko imyaka yiwe, ngira ngo umugore muze kudufasha muri commentaire, ngira ngo umudamu azaca ari afite 45 nimba ntibesha 46, ndanko wobyara uri umugore, umugabo ga niwe utazuca na 80, ngira ngo yobyara, ngo ariko ngo akabyara abana nyine badakomeye cyane. Nibyo tuzatwumva, ariko Imana nizitanga umwana, yahaye wa mukecuru umwana afite imyaka 90, nimbaga wenda bakora ibitangaza zayo ikamuha umwana, n'umugisha. Tukibaza, iyo utaye umugabo n'abana, nawe ugata umugore n'abana mukaja gushakana, urwo n'urukundo nyabaki? Cyo ni kimwe. Ikigira kabiri, wowe mugabo nawe mugore muta ingo zanyu mukaja gukora izindi, muba mufitanye ikihe cyizere 100% cy'uko muzorambana? Urugero rwa hafi, utaye abana 6 n'umukwe, kujya n'umukwe gaba yavutse gaba ari umwana wabwo ni 7, urabataye mumaranye imyaka igera muri 20 n'ingahe, abo bana mubana, warababyaye, warabareze, uzi ukuntu kurara bivuna, kubyara biryana, warangiza ukavuga ngo sindanyirwa reka nje gushaka undi mugabo.
jewe sinokugirira icizere kuri iyi mpamvu. Umuntu wataye abana be hakika ya Mungu, habe niyo yoba ari marayika nde, agata abana bakaba ngo araje tubane, nomureba nkagira ubwoba, nkagira ubwoba nkama ngira urumeza, nkama ngira icuya ngahwera. Impamvu nogira ubwoba, yeme abana 6 wabyaye ukabata, n'umugabo mwabyaranye umwe ukaja gushaka undi biragoye ko n'umugore habe niyo barasenya afite urubyaro rumwe yarabyaye rimwe akaza gusenya, tukamenya amakuru ko amafuti yamuturutseho kugira ngo asenye, cyangwa se kudashoboka byamuturutseho. Ndavuga umugore uwo si umuntu yoshaka. Habe n'umugabo wasenye agaturuga agakonkoboka ngo agiye gushaka iriya, uwo si umuntu twogahaye umugeni. Ataye uwo yakunze n'abana 2 wenda babyaranye, hanyuma ngo uramuha mushiki wawe cyangwa uramuha umwana wawe atakama. Nogira ubwoba, jewe sinobikora. Ibyo ngibyo rero byarangije kuba ubukwe bwabaye n'iposho, bwarabaye kabisa, narabukurikiranye, nabonye amafoto, bampaye amavideo, ndavuga nti ariko bino bintu biri seriye. Satani yinjiye mu bantu, abantu ntibabimenya, bama batwarwa baramuyoboka batabizi, baba ambasaderi bayo, baba abakozi bayo, ibintu bizama bigenda nyine bavuga gusa ngo ariko hari ijambo nsigaye nanga bacu, nuko nyine ngo yarakunze. Nta gukunda amasha, umukecuru ufite abakwe ngo yarakunze ahata umugabo, wenda no kwemera umupfakazi. Urana nk'izi ntambara ziri kubi wacu, abana bato bari gupfa b'abahungu, agapfa wenda yarayashikije, cyangwa afite abana 2, 3 agapfakara. Kubu nguwo afite rezo, habe niba afite abana 6 afite rezo gushaka umugabo, ariko ntave mu bana. Wa mugabo agukundana n'abana, ntagukunde wenyine, agukundana n'abana. Gusa ku mugore w'umutima ufite abana 4 biragoye ko yoshaka undi mugabo ngo atabana, biragoye. Hari n'umugore abana 4 na 3 biba bigoye. Yeme hari n'abandi twagiye tubona bapfa bakaye bafite 2, n'ukuri yamaguma arabarera. Abo mukecuru atabyaye, atanduranyije, adataye abana, atabazaniye mu undi mugabo, yamaguma arabarera pe. None se tuzobaha ingero z'abagore b'abapfakazi tuzi bazwi bakomeye, bapfakaye bafite abana 2, 3, 4, batigeze babyara, batigeze bagirwaho amakesi ngo mu bagabo, bama bihangana pe. Barakura abana, barabashingira, barabyara, abakecuru barira babuzukuru. Amakuru nifitiye rero avari ya Canada, nuko abo bana bashoye urubanza, babana batawe na nyina, nuko bashoye urubanza barega nyina ko yaba yabataye akaja gushaka undi mugabo. Yemwe mwabana mwimurega, nimumureke. Kugiye umuntu yakoze ikintu nyine uzutangara, kandi ko biri kose timuzicwa n'inzara ngo nyoko yarabataye, timuzagira uburere bubi ngo nyoko yarabataye, timuzabaho nawe nyoko yarabataye. Muri abantu bakuru, mufate inshingano, mube abantu bakuru, mukomere mu rugo rwanyu. Hari n'igihe ashobora kubazanira umugabo, mukavuga ati mama wenda nimba wamashije gushakwa, uwo mugabo mubwira se tubane, wa mugabo akabakoroga. Nukuri hari ga mugabo yobabera ikigeragezo, ugasanga hari n'utundi tuntu wenda tuvutse mu rugo tutari sawa, tukabateranya. Bikaba byiza rero ko nyine yobasiga akagenda, kuko yaramashije nyine yaranzuye, ni ibintu nyine bigayitse. Ariko rimwe, uruhande rumwe, jewe ni 50-50, uruhande rumwe ni byiza ko yogenda akabasiga, kugira ngo wa mugabo ntamubazanemo bizane indi myuka itari myiza. Ariko urundi ruhande, yewe guta abana 6 nguye gushakwa, ukabyina ko bari kuza ko tukubona, biragayitse. Hakika ya Mungu biragayitse mu muco wacu, biragayitse mu bana bawe, biragayitse pe biteye n'isoni. Uko habe n'umukwe wawe kuriya hari yarahwereye n'isoni,
yabuze uko gusagira ariko yarahwereye n'isoni, habe n'abana kuriya baba bafite ipfunwe barahwereye, mama ewe twari tuzanywe n'ayo makuru yo kunenga, yo gutekereza cane icotuma uta abawe ukaja gushaka undi, urya mugiye kubana. Inza numva bavuga rero mushana ngo kuriya ngo urugo rukomera kubera umugore, nyine umugabo ashobora kuba gito kazazuka nkagenda ntaco nabasigiye, nashaka nkarayo nagiye nkamara icumweru nkagaruka, ariko umugore w'umutima rwa ruga rurimo ruza rukomera, azahisha ibintu byinshi. Ariko umugore nyine wabaye gutyo naho Imana niko umunyarwanda yise umwana we. Reka duhinire aho ngaho, reka tubashimire mwakoze kubana natwe, kandi mwihanganire ibihe turimo, dusenge cane Imana ikore ubushake bwayo. Turabakunda cane, amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi, ibiganiro zacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.